Dreaming of becoming a doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Hakajing rakhi yaksgi jingda propose nam kajing yor lai load kari India hakakat santre unailar arjar punrio ka Kinshi area local taxi drivers and owners association kalapan I yakaman sim jingerap daga bakener yikiti banle isna yiki khanre tuli ki long yeng ki baduna haka yokakot na ki pratli ki snong ki baha bapo ka Kinshi pelun bat shirwang. Hakading jing lang lawan banyadon lang do ba powel soklat MDC ka paryang mau that raisan kumu kongsan nalor ki nongkit kam ka association bakun top yo ba don ko par nong siet u president ki dukhot ki badai ki try bat ki nongnya kali taksi u ba je dekhar serdar ka Kinshi maurya u ba sis emli serdar Kinshi diwa laukar yang lembat kiwe Habakran hagani ga lang uba powel soklat ulapan pau ya kajing ngok men halor kajing la jong association banle ikani ka kam ka bakraw ban ya rap iklong yeng ki badon kam jing ya ram ula angru poker men bakani kajing le isnai karam long tang shisien henry kan long ka bayai betang hagi por ban wan hakabaka association kan nang ya simbanta hagi kam jing ya ram yaki nong song snong ka than ngadam ta kajing sokmen ka bakraw pangayanan berarti hakapakum kani ka por Inokit kami juga session kelaya kendu inga ke mangindon ke program ke bakom ke negeri. Kami simle tu pada program ayut. Dan reha pengalawan yang ni ngala sotu bakadi ke kam ke bakrau hadu kata-kata. Naso bahkan negeri ke bangiraki ke sila ilu juga di India. Benar kau ibat ke kam ke bakrau. Baka session kelaya baka takalong pan. Kenelang ni tiga jongi. Ya kam tak kilong yeng long sem kepada tempat ke jenduk kucing tetu. Kemalongi saudara Kinshi Moria mentan ki babuni ki brio ki pe saya ki nomnya taksi kom kita ki brio mo imam dan mesim ki basu up ikan banyak kamai nampak ki brio keleng ini ka kam ka bafilashim ini ka kam ka bakhrau adu kata-kata bagi syakri ki jongi ki para brio mo ki jong ka syakri ki para brio ka syakri yo play Ngaptip ka asisyon ka, yarap adu kat lo yapi henry. Asupat ang nabakan ko por. Wala day do iting ibaret pero. Day ka mesim ko jong ki kharaw pa. Umtang agtu yapi ki para nok sasnong. Ki masayo ikila yarap na ka asisyon. Pansim na ka mesim ka jing sngungu. Pansim nun katlo papin snow pa ka day jing kerhu ka jong uplay. Kaplawan lang ba jong ka asisyon. Jong kin drive ikinong niya taxi. Pada kecukup poru, ini depan mau bah haka, yang lang kasalang kejongi, kejongi day pat ki nomnya taksi, kinong kamay kita disibun kejongi. Agwa kamay taksi, kamut pengusiam petang kabay kali, day kapan siu ya ki tax ki bafer mo, ki khajana ki bafer, ibana kasenam siya kasenam ka khajana kanang kiyo. Agani kisi lagi asno baki kali kamay jongi ini kersi siya merang. Kala adu kata, kala sitom adu kata-kata, namar bakari ke highway, ke babon, ke pak jungi, ya kiu ada ki kali ke bawan anak string, ke bawan namar kasabak untuk kata. Enteng sosin bapi ki try kali bat kinonya taksi. Dari sokmer pat apo kajing lam jongi samladar kopar noksi, pat kini ki nokit kam, pat kini ka asen jangan kata ke pemerintah, pilapan penulung, ya kini ke ikajing angnur ke ba, ladan hangalah kam slab. Ini sokmer pat aku beli free. Pada kadang jangan rukum MDC nomor khidmat ke Jofi, tapi don kena kerja temu. Angit bagan dekat beli terkasian ke Bandengkong, terbeli tangkai Islam. Kadang petang ni khidmat, wafilai dah kemata yoki para nasional ke Jogi, buat kemjuru nak tak imlang kesalang. Kalau ubah keluar media dalam lambat pi, bagan gini kepuar ke pi.com. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya